Anak ke puskesmas dulu nah. Kada kawa 48 dulu nih malam ini kan. Gagaringan masih. Muar rasanya. Nah nih kawalku menyuntanku ini bahari ini. Jadi pas pawai obor tadi malam tuh ikam kehujanan lah sih. Jimu sawa kok. Hinta lu muharaman tadi malam masih ada lah. Tenang aja sih, ada tadi malam kupatakan dah. Bawakan lah. Iya nih anak bawakan nih ke sana on sambal cacapannya. Aku betitik wade gabin lu nah. Alhamdulillah nih kami lagi siap-siap pawai obor nih lah. Sudah nyaman kawa? Agak nyamanan pang dikit lah habis minum banyu katu tadi tuh. Habis itu ditambahin lagi on hintalu. Mumpung malam Jumat juga, kalau malam ini ya kalau sekaligus saya. Rame-nya dah orang bola obor. Daging kurban semalam tuh kayak nyaman lah. Nyaman. Inilah gangan belamak tapi dicampur on lakatan nih nyaman. Nambah lagi sih. Assalamualaikum seberatan. Aku sudah mandak tadi 30 rak di pesantren. Aku tadi menghitung tuh 3 buah RT tuh 80 rak hintalu ngumpulin. Hadangi dulu lah ulun nukar anu dulu nih, nukar solar dulu. Ayo beda dulu lah.